Sodomu stund nummer 2. Leviticus 18, 22-23 sier, Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Så sier Herren, det Herren som sier det her. Tog kapitlen byrjar såleis, And the Lord spake unto Moses, saying, det Herren som sier alt det her, Herrans Guds munnur, sier hese ting. Hetta lyser hvordan Herren innstittlar til hese ting. Og i næsta verset sier han så, Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith, neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto. It is confusion. La meg lese hatt og føresko. Tu skalt ikkje litja vi mannkynne, anso vi kvennkynne. Det vil säga kaltkynne, anso vi kvennkynne. Det anstygt. Det anstygt. Oi heldur skal tu litja vi nokron djaure til a dolka til sjálvan hervi. Oi heldur skal nokron kvinna standa frammanfyr ein djaure til a litja nirre herfyre. Det ørskymlan. Og så snakkar tid om at det ein de kallar det ein kinslig orientering, en alternativ livsstilur. Se alla ser allmän humanismar i handen. Guds munnur tåsar om sodomi, og i nästa andadrått tåsar han om djaurasex. God flokkar hese tingene saman. Oit løy til det nasta. Han sier det fyrra vera anstygt, han sier det søytna vera ørskymlan. At det ding dankvars behøver tåsa nu og boka en støyn som øyter sodomi nu i en 3 år. Og nu har det tidsi næsta støyn fram, som drar til å knekka. Åpenbart, og det øyter djaurasex. Så anstikkelig det. God kallar det anstikt. At det sint. Det hva det sint, anstikt og ørskymlan. At det ørskymlan. Folk som gjør at det forvirra i. Det ikke født så. God ikke skapt det så. At det forvirringer ut av sinne. Ikke annet. Kjørs vel.